Jotono lam chok so rajahani khopo channel dekhain mukhe dobin chong pringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangla haktor Myanmar haktor joto kobru khopono nai so tonai rao Tripura hathe wo Saklai mokhe mia sande Tini khe mande Ras Bhavan ya mo jagano Lok Bhavan khenai ye Tini jingo Lok Bhavan ye Mmung riya nai ye Slai khe Saklai mo khopo bono chung chung nai hanke bari khe chini history Tripura ni chongkok ma raja rani mukmoi abor rok maru khe mo bono chung simaya ni makek ma raja ni no yung ma bono khe ha Tripura ni tourism khe pio akhe tre bibi kanando moidan khe o asta bolmat no abodi khe tinio keha sorkar paike keha skmoyo keha sorkar ta paike keha smoyo ke o mamin ke bari ke wana masu se tinio jisu sorkar slai opo thang tho history se to anema are akhe bole tinio Ras Bhavan ni bislayo tre jagao de abodi ke tang lakhe hamnai himpono aini motele ma chongmo se bole joto chongmo ya arambo tinio chung kongthai bara rao ha sau ni bro rao ma tongnai bodi ke borsibuyo Slai ye thangkhe jaga mungphong tho no ni mungphong tho ma wo tongne hala tre generation ke tham thangke tutili hus mui paye hoyak nai arambo ya tinio Tripura hate opobari ke wana masu se political chung ke people bodai kino tinio je sarkar pai ke brani je chung modi ke pio kha ke wana masu se arambo ya ta wo Tripura wo regional party tongnai ro sa zora wo ma breke ha bala nai abo bole chongsia ko IPF ti phong tho jati ni ba ye political omowa akhe tini Tripura mo thapono regional party tinio sasak ni party hiyo ba sam abo ma breke ha bala no tinio lokha salhama Tini jingo no abo Ras Bhavan Lok Bhavan hinge Mmung riyak ne ha ye srai ke bangma media ro print media bodi maro phaiklaye saye tomono srai ke no ye to arambo ye wana masu se Tripura hate ni kau maro song kok maro mai thamo ake phu ni kau ake phu ni tongmong ake phu ni ri mong ake phu ni no yong ake phu ni no bodi ke salbuyo se borsibui se skmo ete boya nang brang lek ma ye chongpai boni kok marang no ba arang boye phadi chungja to chungni nai le na Tripura ni chongkok ma wa chongkok ma saye to ne ma abo no Ras Bhavan ya mo ba tine boro sa mokhek ma inke takle ras jani jo ya rajani jo ngian boy bole Ras Bhavan umai sia rajani sao se Ras Bhavan ya o takle Ras Bhavan raja tui mo hang yang thami bo montri mui sok wai khe tui mom bo ye takle bole Lok Bhavan sok ne ha ye srai khe Saklai te mo nang bo video che phono sa short khe nei mai mo purbe se rajani sadin khong wo taole rajani sadin ungian bo e bo Ras Bhavan no Lok Bhavan khenai himo khe ताउखे गणतंत्र उंगे थांगमन बो ए पॉलिटिकल नि जो उंबो ऐसे राज भवन पहले राजा ने एक किंगडम का ऐसे इम्प्रेशन होता था मगर अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है इसलिए ये राज भवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा ये तय करे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कल से आएगा 1 दिसंबर से आएगा खाकसा हा nang bo channel bai khe krunge tongmo
tre bus ko biduk ta mai sa nen ba pandawo na rajahani ko channel me ke krung ye tong de